بکارئینانا چەکی کیمیایی لە غوطا ڕۆژهەڵات ji aliyê hêzên rejêma Sûrî ve bûye naverokê şerrekê diplomasî di nêvbera Amerîka û Rûsya de. Duh wezîrê derveyê Amerîkî Rex Tillerson li Parîsê gote civîneka NATO, Rûsya rejêma Beşar Esed ji van tewanan diparêze û berpirsyara wan êrîşa ye. Whoever conducted the attacks, Russia ultimately bears که او responsibility. ایرش انجام دابن لداوی هر روسیا بر پرسیاره لهم بر قربانیان قوتا روشلات و قربانیان دی یه ناین هجمارتن کوبون آرمانجا چکن کیمیایی جدمک و روسیا مای خود سوریا دا کریه. NATO hewlek lê dijî bikarînana çekê kîmyayî li Sûriya dest pê kiriye. Lê hem hikûmeta Sûrî û hem Rûsya, Amerîka û Fransa bi direwan li ser bikarînana çekê kîmyayî xetebar dikin û dibêjin mebest alozkirina bizavên dawê înana şerriya di Sûriya de. Мы хотим подняться над разногласиями. ام هیویدارین کوان جداهیت نافبرا خو در باز بکین بو هنده کو پیشنیازا دامزراندنا کمیته یکی نو یا لکولینت ناونتوایی بکین دا کل سربنگه پیزانینت پاک و پشراستگری ین ججیدرین جه باوری و شفاف بدستینت بشید بلگیان بو جواتا اولکاری بردست بکد بو هنده کو بکار اینرت چکت کیمیایی بین ناساندن. Li gora raportan 20 kes li van dumahiyan mirin bi êrîşa gaza jehrî klorîn li devera Ghouta Rojhilat nêzik Şamê ku di destê ser heldayên dijî rejêma Esed de ye. Nûnera Amerîka li netewê nêgirtî got Rûsya ji rastiyan direve û sê caran vîto bikarînaya bo rêgirtinê li mîkanîzma destnîşankirina berpirsên bikarînana çekê kîmyayî di Sûriya de. Simply put, when Russia doesn't like the fact گرتو کرمانجی دما راستی نبدلی روسیا بن او دانستاندنان تک ددن. راستی دوباره دبن و روسیا وان ود شیره. راستی اوه که رژیم اسد بردوام چکی کیمیایی لدجی خلکی خواه بکارتینه. Wezîrê derveyê Amerîkî digel hevberên xwe yên Fransî, Almanî û Tirkî hevbandiya nifneteweyê li dijî bikarînana çekê kîmyayî pêk înaya. Ew dibêje piştî bikarînana wî çekî li Ghouta Rojhilat renga rejêma Esed berdewamiyê bi van renga êrîşan bide.